Dobar dan, dragi paintballeri i paintballerice. Ja sam Kaneloni. Dobrodošli ovdje na Kaneloni's Paintball Palace. Na ovom kanalu ćete naći uskoro gameplay video preko produkte i puno druge stvari koje su sa paintballom svezano. Izvinite da pričam tako loša hrvatski, ali jednostavno živimo u Njemačkoj već preko 30 godina. Kako kada izgubi se neke riječi, ali ne vezi. Ovaj video s kojim ću počet je malo stariji, on je oko prilike 9 godina star. Odmah da se izvinim za kvalitetu od video samog, pošto jednostavno tada nisam kamere bilo tako super i nisam imao samo jednu kameru. Sveukupno to je jedan video od Gotcha Spielfeld Süd u Češkoj iz mape House of Paint. Uživajte i ako vam dopada, dadnite like, napišite mi komentar šta mislite od toga i vidimo se uskoro i nemojte zaboraviti abonirati. Ćao, čao! These videos are simply wonderful. Please like, comment, and subscribe. And don't forget to click the notification bell.